अरोइबा पाउ लाइरबगी पनखै मखादा लैरिबा डिसेबल सिंगी इंश्योरेंस अमसुंग महिरोगी स्कॉलरशिप की खुदोंग साबा पीननबा स्कीम लाउथोकलगनी हाइना चीफ मिनिस्टर एन बिरेन हाइख्रे अमदी मालेम की थाकता सानबा याबा स्टेडियम अमा मणिपुर लैहनिंगी हाइना इंडिया टीम की कैप्टन कियाम अमरजीत फोंदोरकली खुरमजरी मीटिंग ताबीरिबा सिंह तराम नक्सरी पाव संदोक पिजरी लाइरबगी पनखै मखादा लैरिबा डिसेबल सिंगी इंश्योरेंस अमसुंग महिरोगी स्कॉलरशिप की खुदोंग साबा पीननबा स्कीम लाउथोकलगनी हाइना चीफ मिनिस्टर एन बिरेना ngasi पैलेस कंपाउंड लैबा महाराज चंद्र कृति ऑडिटोरियम दा पांगथोकपा मेरा मिफम की थौरम दा हाइख्रे उमंग लाई कनबा अपुनबा लूप उकल नसिंदुना पांगथोकिबा थौरम अदुदा चीफ मिनिस्टर ना मखा ताना हाइखिबदा लाउथोकदौरिबा स्कीम असी चही अस्तिगी डिसेंबर की तांग अहुमदगी चटनबा हौरगनी लाइरबगी पनखैगी मखादा लैबा अमसुंग डिसेबल ओइरबा मियोय अमदी मचा मसु सिंगना इंथोकपिरबा ममा मपा सिंगबु चंगजफम पीबगा लोइनना पेंशन स्कीम लाइरिक तंबा ngamdraba लाइरबा इमुंगी महिरोय सिंगबु लाइरिक लेमना तमहनबा अमदी मिमानद्रबा मियोय सिंगबु मरोमदोम लेपसबा ngamnanaba अखनबा स्कीम पुथोकदौरिबा असिना मियाम दा कानाबा फंगनगनी हाइखि लापिरिबा मणिपुर हेक लैरिबा तोला तारबा नाम सोयरबा मयुमदगी थोक्सबा ngamjadraba पूरा पैरालाइज तोरबा कांगो डिसेबल ओइरबा कांगो था थागी लुपा लिसिंग अमगा चंगा चंगा फ्री द पेंशन लोइना पीबा अदुगा तंखाई पैरालाइज तोबा तंखाई दि सुबा ngamjaba मखुत मसादि हैबा मेसिन नमा पीरगा नत्रगना कइनो पैसा खरा पीरगदि थबक सुजरगा इमुंग पुजबा ngamgदबा अदुगुमदुना सॉफ्ट लोन दा ग्रांट यावना पैसा पीरकांदा मान अपांबा थबक तो तौहनबा अहुम सुबदना छात्र सिंह अनांग सोइनायरबा स्कूल दी तमनिंबा पैसा दे लेजदबा सोइनायरबा सिंह मखोय स्कूल द मोयगी दमकता फ्री द लाइफ तंबा याना मोयगी स्कॉलरशिप अखोय गवर्नमेंट पुथोकनी चीफ मिनिस्टर एन बिरेन मखा ताना हाइखिबदा लाई हराउबा अस्तिगी नुंगी ओइबा पीरिबा पाउजेल फंगहनबगी महुत्ता हराउ कुमै रोमदा ओइना चटनख्रे पुयादा याउरिबा पाउजेल हौगलकलिबा मिरोल चिंगतम अनिमक्ता खेनबा लैतना खंगहनबा इंग्लिश लोलदा ट्रांसलेट तौरगा पुथोकलगनी हाइखि लाई हराउबगी सिदैदा याउरिबा लैरिबा मचन तौरिबा मयामसि नुंगबा आर्थदा फजना इखोइना खंगबा मतमदा मसिदंग फजना एजुकेशन पीबा मतमदा ngasi singna malita mani makta lainariba khamuk kham tongnariba puna maksit loina kautongnar ama toina punsunnar kne habise aigi khwaidi thajamne ngasi gi thoram maduda art and culture gi minister L Jayant Kumar MLA के मेघचंद्र ऑर्गेनाइजिंग कमिटी की चेयरमैन NG कांगजिया मंगांग सुसरग्याखी लाई हराव बगी लम द थबक तौरिबा सिंगदा इकाई खुनब उठखी लाई हराव बगी कांगलोन हाइबा लाइरिक अमसु फोंखी मिनिस्टर जयंत कुमार ना कल्चर मांगथरक पाहाइबसे अखोय गे सक्तम मांगथरकपनी मणिपुर की वांगमदा खुंदादुना लाई हराव पांगथोकलिबा सिंगी अखनब खुदोंग साबा पीरगनी हाइखी अखन स्ट्रीम लाइन नमा तोबा सिस्टम नमा थंबा अमख दरकार लगबा हाइबिटा यामना सेंबा मखल की पोटसगी पोट लाई हराव से गदबनो वही मी फागी तगले अंगांग सिन हाइनबा लाई हराव से हॉकी तोगी न लाई हराव ने हाबि टाइप चथर पदरी मदुनी थमोदि यानिंग दो फाव हाइबट माइबी सुंगाई माइबी सुंगाई माइबी सु पेना पंगसु कमा तगद आई मदु आई सागी कन रिएक्ट तोंगी नो खंगदंगी जांग कनो मालेम की थाकता सानबा याबा स्टेडियम अमा मणिपुर लैहनिंगी हाइना चही 13 मखा की फीफा की वर्ल्ड कप ता सरुक याखिबा इंडिया टीम की कैप्टन कियाम अमरजीत ना फोंदोरकली ngasti ayu kolkata airport ta ekhoi gi paumi sana jawbaga wari sanabada कियाम अमरजीत ना मखा ताना हाइखिबदा हंदक सानाखिबा मैच अहुमक्ता इंडिया टीम की ओइना यामना फबा परफॉर्मेंस पीखी पृथ्वी की ओइना लंबा तौनबा सिदा सरुक याबा फंगबा से लाइबक फबनी मसिना सानारोई सिंगदा अनौबा एक्सपीरियंस अमा हेंगत हले महाक नमखा तारादुना मणिपुर दा स्पोर्ट्स एकेडमी लैहनबगा लोइनना नौना हौगलकलिबा सानारोई सिंगी मरु ओइना फुटबॉल मसानगीदमक मालेमगी थाकता सानबा याबा स्टेडियम अमा लैहनिंगी हंदक सानाखिबा मैच अहुमक्ता मणिपुर प्रजा मियामना अचौबा थौना लिंगजेल पीबीबगीदमक थागतपसु फोंदोरखी
Stadium was handing Pam Jacob player player side together. Stadium by the academy for the Leviva or ground the facilities grassroots for the Natoviva. Next next generation to improve mechanical grassroots. See, I'm no experience. I'm not from here. For the world class team, Sana, USA, Ghana, or Colombia. Ghana the 2-time champion है तो मुझे सारा experience हम फंगे है तो वो बखावा दी game ने तो अकोई best big है तो यम नुआए तो fans जो यम support हुई especially Manipuri fans यम support दी TV तो जो Manipuri daily लागत ना दे यम support हुई यम नुआए और मथंग support हुई गनी खाली Amaromda Indian football team da saruk yakiba sanaroi nipan gi manungda makhoi taret ngasi Imphal thorakre goalkeeper Dhiras ti Imphal da thorakpada yaurakide makhoi taret pu masing yamlaba miyamna Imphal airport ta harau tayamna okre Khunayama ahong balahenge hairabadi struggle tauba mathau tai haina Consumers Affairs Food and Public Distribution gi Minister Karam Syamna All Manipur School Students Transporter Association ki ani suba mapo kumon thoram da haikre wangkhai kaithel asang bidal leiba naharol sintha kanglop community hall da pangthokpa thoram aduda minister na makhata na haikibada manung matam sadana leihoriba singi macha masu singi damak mateng pinanaba sarkar asina warep lobal leire aina tawriba thabak aduda chauthokchaba leigadabani miyamgi oina pukhalakpa wakat sarkar asina yaroidaba leite haike अकोई इशान इशाबु अदि अइन तौरिबा सिंफोंदा चौथोकजबा पेनथोकबा अदुगा इशान इशाबु अदि व्यवहार तौजबा मसे अकोई असुकी मति दरकार ले अदुगा लोइना लोइना तोंगान तोंगान बा सिंफोंदा लेरिबा सिंसिना तोंगान तोंगान बा सिंफोंदा लेरिबा मिसिंबु व्यवहार तौबाइदसे चौखटबा खुनाइगी अदि मतौने अदु मदुमक अकोई सोसाइटी दा सिंफोंदा तंगाई पदना व्यवहार तौबगी सनबीसे अकोई लैगदबने Ngasigi thoram maduda association ki president M Kennedy Transport Department ki Joint Director BK Sharma Amjugi President W Samjai amadi All Manipur Students Guardian Association ki Secretary Sumati Susar gyakhi ngasigi thoram maduda association ki laikhidraba members singda laishu katuna ikai khunab utki Ngarang tera lukram lerakta bom pokhaiduna asok apan nangkhiba thodok adabu Chief Minister N Birena mahaki Facebook page da condemn tawba wafam thamlakli Manipur da climate change ki matang da semkhiba state action plan revive tawhanbada amadi mahusa gi honglakli bafibam singi matang da khangdok na bokhotnabada angamba mateng pangani haina Head and Councillor Swiss Corporation Office India Embassy of Switzerland Merilar Kritas na phongdokre ngasi androda leiba panam ningthau garden yengbagi khongchat amada pawmi singda wafam asi phongdok lambani mahak na makha ta na phongdokhibada Manipur da hauji oirakli ba climate change kamari leina na hena sathiba yaba phibam sing khangdok laga technically solution purakpa ngamna ba hona bachangi Swiss Corporation Office India ki maikai dagishu climate change ki matang da capacity building na chingbagi matang da training program sing pi na ba hona gani haiba wafam sing phongdokhi Know exactly the situation. That's why we need still a lot of study, risk and vulnerability assessment. You need to map. You have the state and which region, which part of the states are the most vulnerable to climate change. And maybe there are different threats. One threat may be probably the temperature that are reasonable. It's the floods and other types of things. And once you really know exactly what's the problem, you have to find a good solution. For that, you need this technical assistance and support that the Swiss Corporation Office in India is providing to the states. But then you also need the finance. I mean, only the finance will not solve your situation. Only the technical support is also a bit too short. Sekmai Kendrugi MLA Dingogi Awang Sekmai de Laiba Yungi Tongal da Sakangdaba Signa hand grenade amathalmle Police na asoyngam yawdana lathokre Ngarang numidang pung 3:10 chatpa matamda Lukram Leirak Youth Club ki ground da sathaba melada bom pokhai hankiba du KCP People's War Group nani haina claim tawrakli People's War Group ke Secretary Central Media Coordinator Comrade
Lenin Maitain Thadoroko Cherol Amana, Party as in a Safong Laklabagi Tungda, Juar Mela Pangtok Libasida, Akan Bamidyang Sangduna, Apunba, Manipur Mela Lupta Tingbakaya Tamke, Makataraku Oina Ipak Nasu Condition Karada Ating Batamke, all Manipur Mela Lup Nasu Lanai Oina Zuar Mela Taubating Batanatana Club Amati Mera Pibistingi Mafamda Zuar Mela Amata Apunba, Manipur Mela Luki Ayaba Yaudana Pangtok Pada Pungning Togatanaba Wafam Kaya, Mediagi Kutang the Tamkrabani Hairi, KCP People's War Group na Tamkiba Kunai Asida Yumpam Oiba, Mian Lamgi Potok Yauhandana Yelhomi Singna Putok Saba Potok Yon Bamadi, Mitop Mian Jamata Melasin Bada Saruk Yahandaba Haiba Wakalonda, Mukta Laima Matantana Chalaiba North East Mela Association da Party ki Maikai Digi Mitop Mian Ja Sing Yauba Mela Pangtokpa Atingba Thamlubada People's War Group ki Oirabadi Phil the Thengasi Haina, Party Sigi Luching Purel Chairman Lamyanba Kuman Elias Bibarel gi Mapamda Phone gi Kuthangda Karim Narakpadagi Tangai Fadana Bom gi Landa Adu Sathakibani Hairi. Thaudok aduda asok apan nangkraba adugi damak People's War Group ta nungai taba phongdo I hairi thaudok adugi tekcha khudingmak mukta laima amadi lukram lerak youth club na pugadabani leibak miyam khangna masagi maral adu yazafam thoi hairi kanglai khunai asida makhal khudingi gambling mela amadi manung matam sadana mela pangthokpada People's War Group na athingba thamle amadi athingba si leibak miyam khangna apunba mela lupna akakna bachna kanglon ama semjiba fawba athingba dumak lekhigani haina cherol asina makha tarakli atenba break matang lawzari Chocobar and Diwali sales from Mobile Furniture. Flat 30% off on all furniture items. Hurry, limited stock. Mobile Furniture, Wakatel near Ifal College. Introducing Tata Nexon. It takes the SUV beyond the next level. We call it Level Next. Tata Nexon. Level Next. Bookings open now. Lingsin Bida Hangzaragani Khadimski exclusive showroom Thobal Bazaar Amadi Kaksing Bazaar da Lakliba October Gitang Taramarida exclusive discounts ka loinana. We welcome you all for the soul of India. Beneath 100 meters from the Earth's surface, naturally filtered through saline stones, pure, clean and healthy water. Irujo Coaching Institute admission open for 4-month CBSE comprehensive course for class 9, 4-month CBSE revision course for class 10 and 12. Class commencing from 11th October 2017. Class timing 4:45 to 7:30 p.m. Features probable questions, discussion, previous year's questions, discussion, study materials, worksheets, practice test series, mock test, performance assessment for its students. For details, please contact Irujo Coaching Institute. Contact number 81310256634. Iramdam Manipur, Iramdam Masikidamukta Sajabani, Sangai Teng. Apaba Makalgi LLDP in a Sajaba, Yansinaba Polam Yaudaba, Sangai Teng, Pangbigani, 200, 300, 500, 750, 1000, 1500, 2000 liters Sanba, Tahitaragi guarantee Galuina. Lismart industry na Putoksava, Sangai Teng, season abu. Ahi Tamuina, Achit Pathasaba Tamseri. Sri Manipuri Jewelers. Yumda Sumnairaka, Kanbanadikana Lui, Engunda Luina, Tina Kravin, Wakal the Wagan. Lao, I quite could do Pasandas. Miyamgi a pampa design for the moon, so we didn't apologize. Sri Manipuri Jewelers. Changi labor solar for the producing at Tava, Chak Chotarba, Tumachava Yaratava, Kung Haman Maratava Singitamat, Amatanara by the Jolly Sire, Amasu. Jolly capsule with Chinese Navy. Amukana Taram Nukcheri Makataba Pau. YB Films production Puthokpa My Own Film Gingarang Premiere Show Palace Compound Laiba Manipur State Film Development Society Auditorium the Utkre Thoramadu the Film Forum Chairman S Mangolzao
SVS Construction Material Private Limited की Managing Director H Bikramjit amadi Social Scientist Danabir Laishramna maruoiba miyosing oina saruk yakhi. H Bikramjitna hiram amada kathokpaga loinana thawai yauna thabak tawrabadi miyoi adugi tungi punsida mai pakpa purakpaga loinana miyamna mahakpu sonagani. Ekhoina tawriba thabak aduda pugning haksang yauna mai onsin batangai fade haiki. Thorum adugi tungda Mayon film miyamda utki. Film asida Boni Sadananda Bizu amadi film gi saknai raba amadi saknai rabi kya su saruk yakhi. Khadim's की फुटवेयर स्टोर MP Dr. Mainyana Thobal Bazar da leiba Sana Brothers da hangdokre. Khadim फुटवेयर स्टोर hangdokpagi thoram aduda Khadim's franchise ki national head Arindam Banerjee amadi atai official sing susaruk yakhi. Swasthahi sebagi makhada Green School campaign ki manung sandangasi Nambol Higher Secondary School gi akoibagi mafam sing sengdokre. Lamtu sengbagi thoram aduda Nambol Higher Secondary School की Principal S. Sunilal Singh याउना स्कूल असगी ओजाम डिस्टर्ब क्या सुसरु क्या की प्रिंसिपल सुनीलाल ना फोंगतो खिबदा लूना न लैबसने लैना टिना कयादगी गांगथोक ngमगनी मखा ताना सु लमतु सेंगबगी थबग असे सथखिगनी हाइखि याम पुनमक कोऑपरेशन पीदना स्कूल असगी नापी सोंगिबा दगी मोलिबा तौरि मैम सिंग साइदगी सेंगबो हवुनी अदुना मतुंगदसु मोंग तादरगदी मखा ताना मुक्सु तौगी हैना खोइना खंजरी अदुना मसिगी सी ओजा मैम कोऑपरेशन पीबीदना तौजबसे आई सुकिमति नुवाजे Manipur da ahan boina MNC gi achoba mifam ama sangai festival da pangthokadori haiba Manipur sarkar gi wafam asi Manipur da lariba entrepreneur kayana taramna okpaga loinana thagat pa phongdok narakli mifam asida plastic item gi matang da su khana haningba gi apamba wafam thamlakli losilakpada maroi ba pau amuka na lawirase lairabagi pankhai makha da lairiba Disabled Single Insurance amasung mahiroi gi scholarship ki khudong saba pinana ba scheme lauthok lagani haina Chief Minister N Biren haikre amadi malem gi thakta sanaba yaba stadium ama Manipur da laihaningi haina India team gi captain Kiam Amarjit na phongdorakli mining tabiri ba singbu amuka na khurumjari